turabandanya tubaza bamwe mu baririmbyi bashoboye gushika muri runo rubanza rwa lancement officiel y'indirimbo Twinywere ya Barsi the Arian, aho twabonye n'umwe mu baririmbyi bakomeye cyane mu baririmbyi bashoboye kuba batanguye umuziki kera, bazi byinshi bashobora kuba babonye tunenge, bashobora kuba babonye ikintu cyiza. Turababaza byinshi, muraza kumenya byinshi. Ni Aubin, ndibaza benshi muramuzi muri byinshi, hari umuririmbyi yashoboye no kumenyekana cyane aho yakubita umumenyeshamakuru Rwandri Promoter, muramuzi. Ni Aubin, mukigume hagufi dushobore kumubararira, dushobore kumuyagisha rimwe cyangwa abiri muze yashoboye kubonera na cyane cyane ngaha. Umeze neza papa? Ko waturiye cyane. Niko wama watekereje cyane. Ariko indirimbo z'ibisazi za Twinywere zande ariko uraziririmba tubona zitandukanye cyane na karite tukubona ko cyane. Ni message turagerageza guhinduka kugira abantu baronke nyene ubutumwa bujanye n'ibihe tuba turimo cyangwa ibintu tuba turakora ubwabo kuvuga ngo niko twese tumera. Umva umusani ni kiyo cyane rwose. Uri umwe mu baririmbyi novuga bakomeye cyane banatanguye umuziki kera, bashoboye kuza gushyigikira umwe mu baririmbyi bariko barazamuka, nubwo bariko barazamuka bataranashika naho wewe ugeze. Novuga ko uri umwe muri benshi tuzi dufite ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Icyabiguteye cyoba ari giki nk'ibanga ryoba ryakujemwo wewe nkawe ukavuga ati ujya muntu ndashobora kujya kumushyigikira? Usanzwe ubizi slogan yanje mvuga ni bwa bumwe kugira ntibitangaje. Ikindi Barsi yatanguye umuziki imbere yanjye, ndetse natanguye umuziki kera jewe ndawutanguye ejo bundi, gusa nawe ubayemo kera cyane rwose. Barsi ni mukuru wawe muri muziki. Ikintu rero cyoba cyagusugumye wavuze ati ni muri bwa bumwe nyine, none woba wibaza ko ari ikihe kintu gituma abandi bartiste, abandi baririmbyi badashobora gushyigikirana nk'uko wewe uba wabikoze, badashobora gushyigikirana muri ibi cyangwa biriya? Abona cyane cyane tumva benshi n'abaririmbyi bavuga nk'aba-grand frère muri no muziki baravyidoga ko cyane. Wovuga ko ikibazo cyoba kirihe aho benshi baguma bidoga bavuga ati umutima mubi, kudashyigikirana, inzigo niki cyangwa na kiriya? Mugabo babivuga nyene nta na kimwe tubona bo bakora. Wewe wibaza ko biva kuki cyane kugira abandi ntibabe bashobora gukora igikorwa cyo gushyigikirana, cyane nk'uko tubona wewe washoboye kugishyira imbere muri bwa bumwe, mugabo abandi ntibabe babikora nk'uko bo baba babivuga mu ijambo rimwe? Umva jewe sinohagarara ku bandi cyane, gusa namba je nabikoze hariyo n'abandi babikora, mugasi kubaho ni bose babikora, kandi ari gusanga umuntu yafatiriwe cyagasangiye yanatumiwe n'ibyo yamenye. Mugabo ikintu gihari gushigikira mugenzi wawe cyo kintu novuga gikomeye cyane. Umweretse urukundo nawe ndazokwereka urukundo, tuzi ko tubibaye mbuto nziza mu bandi. Havuzwe amajambo menshi, hakoretse ibintu byinshi muri kino kibanza, nibaza nawe wahari wavyiboneye. Ikintu Kristo amazing cyoba cyakorewe hano kikagutangaza cyabaye nk'iki? Cyantangaje umva ko nari nzi ibyo twaje gukora, nta cyantangaje kirimo, ko nari nzi ibyo twaje gukora. Umva program nari ndayizi, nashoboye gutangara, ariko iyo abatari nari nzi bari gutangara no kubona ko project indirimbo y'umuririmbyi mugenzi wanjye, kuko nari ndabizi ko aricyo gikorwa cyatuzaye, twashoboye gutangara. Gusa igikorwa nagishimye, n'igikorwa cyiza, Twinywere n'indirimbo nziza imeze neza. Yes, uravuga ati nta cyantangaje cyane cyoba kihari, icyoba cyakorewe ngaha cyakwigishije cyo cyabaye ikihe? Numva kuvuga ngo icyanyigishije mu bisanzwe aho tujya hose tuguma twiga. Urabona umuntu agize lancement officiel, uraraba abantu baje kumushyigikira akavuga aba nibo bafite urukundo, ariko peut-être abari abandi babuze umwanya
bari kuza gusa je ico nashoboye kubona turavuga ngo byantangaje umva sinatahuye ahubwo nivyo ntatahuye ukuntu ashobora kugira lancement officiel umuvyeyi wacu bright atari ngaha ari watuyoboye ari wadutwaye muri umuziki wacu amikade musicien sidamubone ngaha tuzi yose umutumira cyatamutumiye umva ni ibintu bibabaje bright yarakwiye kuba ari ngaha usanga atashoboye kumwafronta mutumira. Yes, abenshi bavuze amajambo atandukanye bashimye ku gikorwa basi yakoze uyu munsi, ariko wewe tugeze tubona uhaguruka ubwira icyo ushoboye gushikiriza byatumwe n'iki nta gishasha wabonye bashobora kuvuga gushikiriza ku bijyanye n'iyo ndirimbo canke byashoboye gukorerwa ngaha canke ikiba cyatumye ata kintu ushobora gushikiriza nk'abafanzi. Ndazi ko hari abantu benshi bagiye batandukanye banakunda n'umuziki wawe, bamwe boba bashobora kuba biteze bari bashobora kuba biteze ijambo ryo rivuye muri wewe ngo batashoboye kumva na kimwe ushoboye kuvuga, aho benshi bashoboye kuvuga ibigiye bitandukanye bakemera bimwe bashobora gufasha umuririmbyi basi. Wewe ku ruhande rwawe byo byatumwe n'iki? Ndi batsko tatuge kujya iri hariko ntegezwa kuvuga hama Jesse nkunde ibintu byo gukwegera ko cyari byakopye kore munaka kubera yavuze munanje mvuge nicyo byinshi byo kubaza muri uno mwanya, na cyane cyane yaho twariko turavuga twagomba kuyaga byashoboye kubera hano muri kino kibanza, ariko nawe tugarutse ko gato umwe mu baririmbyi kuvuga bakora kandi bakora neza, ariko hari igihe kitari gito ariko turabona ibikorwa byawe biba bitumwa n'iki? Woba ari kane yawe canke kuba ari akantu witegeye wowe nka wewe canke hari ikintu kanaka coba kibuze kugira ushobore kuduhereza umuzigo vyoba biva kuki? Duha umuco kuri icyo kintu. Jene batwara mwe mudashaka kuraba ibikorwa byanje biriko kuri YouTube kubona meze nk'umaze iminsi ntasohora kuko hari ibindi bintu byamfatiriye ariko ndakora kandi vuba bazobona ko hari impamvu yatumye mera nk'ugengeye gatoya. Mugabe ibikorwa byanje rimwe mudashaka kubiraba biriko kuri YouTube turabibona ariko haraheze igihe nuvuga ati kari gito, kuko ndibuka aho indirimbo nuvuga uherukira ko kuririmba ni indirimbo waririmbye hari 2020 haraheze quelques mois aha hagati nk'amezi ashika kuri 3 kuduga. Urumva ni nayo mpamvu ibikorwa byawe ndabikurikiranira hafi, hari se nakubaza icyo kibazo ndakurikirana urubuga rwawe. Nawe washaka nze ndasohora ku meza ngahe nuko benshi abafanzi nkagiye nk'ingene nkunda umuziki wawe nifuza ko kundwi wazura duhereza gishasha kugira wa munezero ndonka mu bikorwa biciye mu ndirimbo zawe ngume ndi smile, kuko ndazi hari na benshi basanzwe bagukurikirana kandi banagukunda bifuza ko byogenda uko mugabo iyo babonye ukereye gato barababara nk'uko nanjye mbabara. Ufite ubuzima bw'ifotokopi hari abahora babigira gutyo, hajya umuntu wese ntumenye yakura ntumenya abamufasha. Umuntu ashoboye gusohora indirimbo ku nzikunzi uwo muntu urumva ntabasanzwe. Indirimbo zirazimbye kubona basi yashoboye gukora audio visuel n'ibintu byamutwaye umwanya mutwara uburyo ufata ibintu byo gupfa gukora kuko nyine ngo urabyutse urabyumviriye urakoze mugabo nibaza yuko uwitonze amira ibinoze kandi ngendabuhoro yashikanye umunsi wa kugenda. Yose Oberitse, reka tugushimire cyane kanya gato ushoboye kutwigorera ukaduheza kugira ushobore kuganira nawe. Mubaho cyane ndabashimiye. Reka sana papa.